malang mabili, di malang Diyos kalapit ng kalapit kita uwameniman, bakas na tuman, inisang kaban, inisang ng lirawan. King lagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamagisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kaya kaan timurin. Kapatad, adwan taking ginuing pakaluluna, karing ke katang kasalanan. Ingkino balo na ding kekatang pigagap mga santingla, mangayapla. Dapat dakala pamikatagon king mababaluktutla uli ning panagkat na ning kasiran king kekatang kaladwa ning kasalang ning Diyos. Nyangeni aminan ta muna dakala pamikatagon ing sinira taya ing masanting na namang plano ning Diyos kay katam. Nga tamong sumabi magkumpisal ko king Diyos sa maypayang tutu at kay kayo kapatad uling mikasala kumbina king isip amano at dapat at miyayiliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Angel Ampon Santo, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie, alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing panayan ming mayong pangabait ning bugto nga anak mo, iligtas na kami sana king mabayat a pamaglakbe at pangayalipan king kasalanan. Iti adwan mi ke o Dios, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo, amabibye ampun magari kambe mo, king kami tunganing Espiritu Santo manggaman king alangangga. Amen. Loklok tamo po, ing liturhiya ni Ngamano. Pamamasang ibet kilibruning propeta Jeremias. Lawanyo ringaldo daratang nala, ing Ginoo ing magsalita. Potang ipaltoke ing metong abanal asa nga para kan David. Ing mirol antimong tunayari at maging pantasya. Patupad king hustisya at katuliran ning king kabilugan akayaryan. King panahon na ningaring iti, Yehuda maging ligtas siya. Ating Israel, mi panatagya kabilyan. At tini inlagyo ng inaus da kaya. Ing Ginoo ing magligtas a hustisya tamo. Akit chupin, uli nito kindingal do datangla, ing Ginoo ing magsalita. Potang ding tao nalasumpa king lagyo ko, antimong Diyos sa mabi, may kapilwal karing Israelito, iba't kinlabwad ning Ehipto. Bagkus, sumpala king lagyo ko, antimong Diyos sa mabi, amakepelwala karing Israelito, iba't kinlabwad ning amiyanyan. At iba't karing sablang kayaryan, anong nula kinalat, balang makapagnangan, king sarili dang gabon, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, pagkalugmuking ari ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki ing katuliran mo. Baneng panibalan mit mong katuliran ing balen mo, at ding kalulong memelen mo king alang pamangabiran.
Uling sa gapanalaring pakakalulong kaya mamaus, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusa na laring may na at alangagyu, at iligtas na labiyaring pakakalulo. Mipuri ay ginuing Diyos ning Israel, abukod mong makarapat ka ring makapagmulalang bage. Mipuri ya kapelan mo aning maligayang lagyo na, kumatmuyas sana yung labuad king ligaya na. Parangalantaya po ngeni, ing maya pabalita. Ingginuman tabeyak ke kayu At ke kantimurin. pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya ke kao Ginoo. Ngeni, antik keni pangapalyari ing pangabait ng Heso Kristo. Imaryang imana, makatanguning makyasawa kang Jose. Dapot bayuray kwang miyabe, lintoyang milamnan na imarya king upaya ning banala espiritu. I Jose nga sawa na pablasang tawyang banal, at eneboring misalbag kamarinayan king arapanding tao,
inari na king lubna ing kawanyan ng jamong lihim. Ikwana ng ayari king lubna ing daptanay ti inyang inganghel ding Ginoo pepakit yakeya king meto nga paninap at ngana. Jose, anak ng David, katatakot tanggap kang Maria, antimong asawa mo. Uling ing anak daralana king Atyana, pengagliya king upaya ning Espiritu Santo. Ibait ne ing meto nga anak kalalaki at ika pamalagywan meng Jesus. Pablasang ya ing mangabos karing kabalen na karing kasalanan da. Iting sabla, may palyari ban matupad itang sinabi ning Ginoo king kapamilataning propeta. Ing birhen ipangagline at ibait ing meto nga anak kalalaki at ausandeng Emmanuel nga nawari ing Diyos makasawt ya busal tam. Inyag migising ngay Jose ti paranay tang inutos na kaya ning anghel ding Ginoo. Tinggap net inuli king balena ing asawa na. At ti Maria bistaman ela pa misiping antimong miyasawa ilang adwang Jose, beit ne ing meto nga anak kalalaki at Jesus ing lagyong binye ng Jose king anak. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ke Kao Kristo. Maya pa abak po, Mayapayabak po among. atid pong mengotang ketanggal do ka na ako, nga na. Among oti kayo king San Luis, potang pangadyan niyang ipami, pitatakop yoring gamat yu. Karing aliwang parokya, at kay kami nga na makatas kay gamat. Ing sigurong basis daretang kanitang minunang gagawin tamo, yapin itang siguro itang kang Moises, itang Exodus chapter 17, na anyang ding grupo ng Moises susuguran doring Amalekites, ding Amalekitas. Ngeni, ngaku, inggewa ng Moises, may nga diya king babo ni bundok, kabang milalaban la ring grupo ng Moises ni Joshua, ang poparing Amalekites. I Moises naman, at yung king babo ni bundok, akakit no ring milalaban, makatasya gamat mga di. Siguro ito yung basis na ngaku. Pero ngaku, nung i-check mig masalesa itang insidenti, abe nung Moises, deng adwa, i-aaron ang poyhur. Ketang istorya na nito, uling malambat lang bilalaban, i Moises, king pamangadina, sa kanya po kasi tatal na nitan tukod eh. Ngini, pamangadina, mani kaliya, mi papalukluk ya at the same time mi bababaya ing gamat na. Potang magbabala ring gamat ng Moises, masasambot la ring Israelita, karing Amalekites. Ngeni, potang tas neng pasiba yung Moises ing gamat na, kabang tatal na itang tukod, manyambot la ring Israelita. So, apansinan dari Aaron, ang popayhur, nang gewara, mening lang batong maragul,
ban at niyang apiluklukan Moises. Pero, sinabi kang Moises na ikami nang magtasgamat. Ali, naninggewara, telanan de gamat Moises. So alway lang migtas gamat. Ing leader Moises, nung suryan ni Aaron, pariya kanite. Yan ang pari. Yung minunang mata sa pari. Pero, yung migtas gamat para mga di. Nune, Moises mo, kay ba't tatal nande gamat di nga dwa, Aaron ang poyhur. Nya, para kadako, in talagang authorized mong magtas gamat po tang mga di, ing leader, ing pari. Ngayon, o tako pati ako makatakop ko gamat po tang pangadyan tayong ipami. Kasi paniwalan ko, uling Iyesus yung tinuro, ketang pangading ipami, yang maglid po tang pangadyan taya. Na yung makatas gamat, ako magtakop kong gamat. Pero po tang impart na ning pari, yan ang mga di, sarili na ning pangadi keng misa, yan ang magtasgamat. Pero kitang ipami, makyabi ko karing tao, nga ko. O ba't po akwento kini? Arikol kaya po kasi itang pinainting ko niyang seminarista kong The Praying Hands. At niya palang kwento itang painting nga ita. Siguro ikit yun ita, The Praying Hands, sana makapakanyan niya, painting niya, makasidla ring gamat. Kay ba't akit mo itang gamat talagang kinggulot na ning gamat mengal bagnoret ang uyat king gamat no ne kay ba't akit mo mengal yune mengap taknoring ding gamat na king kalyu ne kay ing istorya na pala nini nya may ganyo kung pinaint kay kanita ya pinitang adwala pa lang ni kapatad, alanong pengari, ilan ang adwa. Magobra laking construction, laborer king construction. Aisip na ning pangane nga na, kabisa nga na king wali na, uling mas biyasa ka kanako at masipag kang magaral, tanong mo kayang sundo mo yung pamag-aral mo, kabang magobra ko, ikang mag-aral, magobra ko, papag-aral da ka. Okay mo kay kita, nga naning wali. Okay mo ka na ako ito, burikupin, magtagumpe ka. Kasi nung pareho katang magobra king construction, pareho katang anggamuke ni kabid yan. At least sadyang ika mo, magtagumpe ka. Migtagumpe na ako naman kanita, nga naning koya. So, malagbang salita, anyang talagang migsikap iya ing wali king pamag-aral. Ing koya, eya sinalaking kayang babye king pamag-aral na ning wali na. Anyang malapit niyang mag-graduate, siguro pila ng bulan mag-graduate ni. Kauli na, disnane ikoya na ananergong kanyama na tutud. Kay ba't makaside yung matutuding ikoya na, makapakanyan laring gamat na. Pego mas dane ning wali, ikit na lapin ding gamat na ning koya na, may ngap takla keng kalyu, ne? Kay ba't talagang ding uyat na ning gamat na, kakit mo na la, niya, pelunos siya. Kasi pag narugong koya ko nga na, sinakripisyo ning sarili na para kanako. Aisip na, kabang matutudjay koya na, i-drawing no ring gamat na. Ing pag-arala na pala ning anak, fine arts. Yang inisip ng maging demonstration na king final exam da. Itang kayang gamat ng koya na. Anya, siyempre, anyang ayarine, muing minyambot yung mata sa, midinan yung mata sa grade uling pinate ni itang praying hands,
may engganyo la pa king istorya na ning biyerang ni kapatad. Sinakripisyo na ning koya, ing kayang sarili, itang ngakupin na po nung atatandanan niya, the best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it. Supposed to be, i-create na yung sarili ng future in koya. Pero, digdag ni keng kayang sarili na intagumpe ko, tagumpe na naman ning wali ko nung sopan keking pamag-aral na. Anya, bala mo linelening sarili na pero intutunan nita, stupid namang migtagumpe yung wali na magtagumpe yan naman, mi kapatadli. Anya, makanyan ing meging masayaya ing pamikapatad da. King kikatang ebanghelyo ngeni, istorya ning San Jose. Nung pansinan ming kwento, bala mo makanyan niya yung sasabyana. Yose, supposed to be, simple mong biye ing plano na, ing kikreate ng mikalugod, ilang adwang Maria. Miyasawa la, manalakad yang bale, anting karpintero, ayusaning balera, Maria naman maging masipag ya king karelang pamyabi, king pamanayos king balera. Siguro makanyan mo, simple mo. Uning, mika problema ya. Kasi siguro nga ng Maria, deta nga na ko ning anghel, may kisabi ang mayap. Burina, maging ima ko kanu. Maging ima na ko ning talapangabos. Anya, tingmanan ko ni, opportunity ko ni. Ko ni man buring tangyan itang opportunity nga ito. Eka sana mimimwa, lineleke, in a sense, lineleke ing kay katang paplanong miyabi, miyasawa, uling buriking pagbigyan ing Diyos. So, Yose, siyempre, mayap yang tao, nga napin, banal yang tao. Nya, inisip na, kawanyanan niyang lihim. Met maragulas sangkan, anya burining kawanyan lihim, uling tatakot yung makyalam at makyabe ketang plano na ning Diyos para kang Maria. Yung akasabi na ning anghel na naman akasabi ning anghel. Anya namong matutudya, kanita ni akasabi ing anghel. Nya pensa lawen ni, aning kasantinging sasabyan nga na, Jose, anak ng David, katatakot tanggap kang Maria. Si, tatakot ye. Katatakot. Don't worry. Don't be afraid. You are also member, kayabe ka king plano. Kayabe ka king pagnasana ning Diyos. Siyempre, atin niya dapat maging tatang Jesus. Anya nga na, ibait ne ing meto nga anak ka lalaki, at ika ing mamalagyo kayo. Pamalagyuan meng Jesus. Ing batas kanita ing may malagyo, yang maging tatang. Pero yung tutuna, binyanan niya nga pong Ginoo ing lagyo. Alwa naman Yose. Pero ining gamitan mong lagyo nga na. So, yung maging legal ng tatang Jesus. So, nating linto punto. Ing lito, kasanting na nanitang karelang kikreate dang future mikalugod. Yose, ampoy Maria. Uning,
Ingapong ginumik yabeya. Tano mo kaya, nga na siguro ni ngapong ginu, ikayong maging pengari ng Jesus. Nya, menusig naman. Ne? So, digdagde ing Diyos. Inabere ing Diyos. King karelang pa mag-create better future. King karelang biye anting miyasawa. Inabere. Elway tang balamu dinelere ing karelang personal pamikalugod dali. Balamu niyang primero lileleneng Jose ita ali. Tuloy ya pala ita. Itang karelang original plano. Dadagdag niya ni nga pong gino'ng sarili na karela. Ban kanita maging successful neman ing plano ning Diyos king tao kay katam. Ikay mo naman ing kay kang pamagpainawa itang retirement period mo. Diba? Anya buri mo manipon ka pa. Ditak-ditak manipon ka. Uning timongin, di natanging pandemic, alakar kong hatitipon. At nilelene itang personal mong pamagplanong manipon, baka nita may kamasanting kang retirement days, tang potasanang sali kang panulo, ka mamagpalimos, maninayang saup karing anak mo. Marine ka siguro, siyempre, monoburing alburutuan ketang panulo mo, anya bisa kang manipon. Uning yung problema, sasaktula mo. Ne? Nya, you are willing to really reject your own benefit for the benefit of your children. At siguro naman, realize na rin anak kita, na potang tumuwa ka, era ka pabren, uling emo pe pabren. At ikit ko po ini kang karing pengari ko, kang tatang ko, kang ima ko. Nya nga ko ping mamuisit kang mako ketangal dong migbalik neking Canada. May pandemic yan naman po kini, yung saktong muli last year birthday na, bayo birthday na, March 14 yung birthday na, March 15, mamakbong yung lockdown na supposed to be muntala king metong resort bang kanitay celebrate day ing birthday na. Ala, may siraya. Pero itapin, ngini, minuli ni Canada. At dingwali kong aliwa at tula Amerika. Kanyan, at yuya Canada. Next, baka January, muli yaking Amerika. Nanipuri kong ipuntukeni, uli ning sinakripisyo ng imaku, ing kayang pansariling kapakanan, o ito, emiya papaburen. Ne? Mag-enjoy yo. Gewa ng Manila, ing Canada, ang pong Amerika. Nya, kasanting na nung ikayong pengari, at yang sa sakripisyo yung kayong sariling kapakanan na piprepare yu sanay masanting yung kinabukasan para king kapakanan daring kaluguran yung anak. Ikayo mismo susopan dako ngening at yun ako king edad. Nyaring kekatamo pong tatang ilang i-appreciate tangeni. So, ingal doyti, tinahon tayo ing kekatang misa para karing odadawn, dirinan ulaga. Nune, ding anak apikatiwala ng Diyos, karela. Amen. Amen. Panalangin ning Balen, kasadmetong ng San Jose, ing taong maula kasal pantayanan, abe-abe talang ipanigapuring panalangin tam, antimong pamilya ng Diyos, king tune ipa ring sabla, ngatang manalangin, ginong
pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Papa, ring Obispo, Pari at Diakono, ampon lalaking mitagulaling king Bera, king kasuyuan ning Diyos, maging kawangis na lang San Jose, sasalamin king lugod ning Diyos, king kapamilatan, ning makaiparang pamaglingap, manalangin tamo king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding opisyal ning gobyerno, kawangis ng San Jose, maging matingid la, king panamdam, ampong pamamintur la, king plano ning Diyos, abagya-bagyang lalto, karinggaldoldo, kapalyarian ning Bie, manalangin tamo king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding tata, ipakit na, ing makapasubling lugod, ampong masabal karing familyara, king kapamilatan ding sipag, tiyaga, ampong mayap, alimbawa, manalangin tamo king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding daralan kapag subukan, king sarili ra at biyerang pamilya, may kakapanayan ampong kasalpantayanan la, kawangis ning kang San Jose, manalangin tamo king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banking kapamilatan ding panalangin ng San Jose, ding maghingalo manakit lang kasngawan, manalangin tamo king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, saupan mo kaming mibukluran, antimong metong mong pamilya, lalam ning pangaipamo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, iting sakripisyong umemi ng idaon, gawan nakamisa ng matampaking lagyo mo, baming pangaintuliran, miyagum king biye alanganga, king anak mong may bisang midaon king biyena, banang sintangan ing kamatayan mi. Iti yadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi yak ke kayo, At kekan timurin, itasyo laring puso yu, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, adios tam. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan daka kapilan man ampon nukarin man, oy pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan mi. King kapamilatan ning misteryo ning amanong mi katawan tao, ban mayagyag kaming lugot karing bage mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ning Diyos angeni at atangalanda na ring tao. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ngambon, kareting daon mi, ban pabanalan nala, at para ke kami gawan nalang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo nakusang loob tinaon ing biyena, king pamaylasa ampon kamatayana, kinwani ing tinapi. Pepasalamatan ka at pinuri, piraso ning tinapi, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiyeng katawan ko, ami daon para ke kayo. Kinuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang niti karing disipulo ng ngana, kuanan niti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiyeng kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubo para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaganak kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyang hining gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Darang niya ke kaiting tinapi ning biye ampon ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke kaing pepalyaryan kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo ke ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipa ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban miganap biya king lugod kambe ng Francisco ing papami, at ti Florentino ing arsobispo mi, ting sablang pari ampon diakono, nganga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng San Luis Gonzaga ing kekeng patulunan, at kambering sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabandaring panahon, apor yan ampon apaligayanda ka sana king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya kagum ning Espiritu Santo, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. The best way to predict the future is to create it. Siguro, you are already creating your future now. Especially tang pansarili, yung kapagnasan. Ala namang matsura kaniti, uling paniwalan mo, makasawpya ka, at karing kaluguran. Nya, paspasanting siguro nung iyademing nga pong ginu. Ne? Kaya yaking pa mag-create mong better future. Nakadalasan, milileleya ing katunayan ning biye. Mas yuyo na tamo yung ngaliwang pagi. Mas yuyo na tayo ing pamangabyayan kesa king mas importanting kapagnasanan ng Diyos. Yang ngeni, manyawat tang saup kayo, kapamilataning panalangin na tiruna kekatamo.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakadulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panaya ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, I Hesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ng pon pisan metungan me, agpangking kaburian, ikang mabibye ampon magari, manggaman king adang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ngeni ating kapayapan king puso tamo kapamilatanan ning pamamye kapayapan karing adiwa. Luntoy aking biyena ning tao. Mapalat tamo ngening tatanggap kaya, king kayang pamangan ababye ke katamo. Kinuya kumatampang tanggap keka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may kit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli ning yening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo mang espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
karetang magpastul, bigla yang pepakit, bigla yang pepakiting ang eling ginoo. Kayo tatakot, masayang balita. Mi bait ya ngening benging talapagligtas. Makapagmulalar ingsap ng milyari, ing pangako na ning Ginoo metupad na. Maria tenam na sablaking isip na, pastul naman makatunang pupuriking Diyos.
Dakal pong salamat karing migkalup king kekatamo pong misa ngeni. At bukas po, dagdagan tala sana, i-offer tamo bukas ilapin ding panlinis po. Halimbawa po, pamipi, detergent, paglinis kareng pinggan, paglinis king katawan, shampoo ang pong sabon pang katawan, ang po pong panglinis asbuk, yapin po ing toothpaste, toothbrush. So sana po biragdagan ning kekatang offering bukas para karing kekatang kapatada pakakadudo. In Archdiocese of San Fernando, atin niya pong programa, actually in buong yato, itang ausanda pong synodality. Supposed to be ating kaya po sanang ipalabas para king uling yung request na po ng Arsobispo Tam. Pero siguro bukas tanya po siguro ipalabas uling Domingo naman. Kadyang kumabang bagya in kekatamo pong celebration. Marine ko po karetang magobra mamalagwala kan mitatawlila. Nepo. Anya, etanya po papalabas ita. Bukas na po, bakanta po, atin niya pong announcement ng Arsobispo tungkol king synodality. Sana po tinande pong dita ka pansin ding kekatamo pong kaparokya. Kay bat na po ning communion, ipalabas siya po supposed to be ngenis. Pero bukas tani po i-alden. At least naman, Domingo, mamalagwa. Nepo, bakanta po, pidinan niya pong pansin. Bukas naman, din kekatamo pong pangadi, i-offer tayo po yung misa tamo para karing alang day off. Nino po rin, ding ima. Ngeni, ding tatang, ding pintatang at ilang day off, nepo. Ding ima, may gobra ni king nung nukar niya magobra, potang muli yung magobra iya po. Potang kay pang Sabado kaya Domingo, mamipi yan pong mamalansya. O yan, alaya pong day off niya ila pong pangadita mo bukas. Sana, adyang alalang day off, yung maging off ing biera, kumabalabye, uli ning karelang masabalking pamilyar. Nya, pakipangadita la po bukas. Talakat na po. Manalangin tamo. O Diyos ay pani, mantabi sana kapilan man ing pakalulumo, kay kaming mitipon narapan ning banal na altar mo. Ban kaming makapagsadya king matampang pamagmasusi, king daratang ng piyesta ning panyatang ng Hesu Kristong migligtas ke kami. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiyak ke kayo. At ke kantimuri. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing kekatang kapag masusyan, mayari ne, umeta na, ban kanita, isundo, ing masanting ng kapag nasaning Diyos, kekatang. Salamat, King Diyos.